Yes, twongeye kubasuza, twongeye kubaha ikaze mwese shuti zacu aho muherereye hose mu bice bitandukanye bigize isi. Turabasuje tubaha ikaze. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Nyuma y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Irani yatangaje ko badateze kujya mu biganiro na Amerika mu gihe Israel ikirasi ibisasu biremereye cyane mu gihugu cyabo, ndetse ngo Amerika iramutse yinjiye muri iyi ntambara byaba ibyago bikomeye cyane kuri buri wese. Ubu tuvugana ibi Amerika yamaze kubirengaho. Uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yabigarutse aganira n'abanyamakuru muri Istanbul, aho yagiye mu biganiro n'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu bihuriye mu bufatanye bw'umuryango wa Kisilamu. Ati ni ibintu byumvikana cyane ko ntajya mu biganiro na Amerika mu gihe abaturage bacu bari gusukwaho ibisasu biremereye cyane kandi bikozwe n'ubufasha bwa Amerika. Yavuze ko Amerika niyinjira muri iyi ntambara bizaba bibi cyane kuri buri wese, asaba ko ubushotoranyi bwa Israel buhagarara kugira ngo Irani isubire mu biganiro. Uyu mu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga basi yagiye Istanbul avuye Geneve, aho yagiye kwa 20 Kamena akagirana ibiganiro na bagenzi be bo mu Bwongereza n'Ubufaransa barebera hamwe uko intambara barimo yarangira. Nyuma yo gutangaza ibi byose muri iki gitondo, amakuru abyutsa hari nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutangaza ko zagabye ibitero kuri Irani bigamije kuburizamo umugambi w'iki gihugu wo gukora intwaro za nuclear. Ni ibitero byagabwe mu rukerera rwo kuri iki cyumweru cy'itariki ya 22 Kamena umwaka wa 2025. Perezida Donald Trump wa Amerika yavuze ko ibi bitero byagabwe ahantu hatandukanye hatatu, ariho Natanz, Isfahan na Fordo, hakorerwaga intwaro zikomeye cyane za nuclear. Yashimangiye kandi ko byageze ku ntego ndetse ko bakubisa hababaza. Kugeza ubu ntago haratangazwa niba muri iyi ntambara iri kuba ndetse no muri ibi bitero byagabwe muri iri joro hari abantu bitabye Imana. Yavuze ko abayobozi ba Irani bagomba kuyoboka inzira y'amahoro cyangwa bakongera kuraswa nibadahagarara ngo bayoboke inzira y'amahoro. Ibi bitero bishimangira ko Amerika yiyunze kuri Israel mu ntambara imazemo iminsi na Irani. Amakuru dukesha Reuters avuga ko ibi bitero byagizwemo uruhare n'indege z'intambara za Amerika zizwi nka B2 bombers, cyane ko mu mpera z'iki cyumweru zabonywe zigaruka muri iki gihugu. Trump yagaragaje ko kugeza ubu izi ndege ziri mu nzira zisubira muri Amerika. Amakuru yizewe avuga ko nyuma y'ibi bitero abadiplomate ba Amerika begereye Irani bayibwira ko igihugu cyabo ari cyo cyabigizemo uruhare gusa, kandi ko bitagamije guhindura ubutegetsi muri iki gihugu, ahubwo Irani niyoboka inzira y'amahoro, iyoboke inzira y'ibiganiro. Amerika yakubisa hababaza Irani ni ikimenyetso kigaragara ko Amerika yamaze kwiyunga na Israel muri ibi biganiro, ndetse ko nta gahunda bifite yo kuba byasubira inyuma. Irani nishyire agapira hasi ubundi yoboka inzira y'amahoro. Ushobora kugira ngo rero abasirikare benshi batojwe neza kandi bafite ubushake, ariko iyo udafite intwaro zigezweho biragora cyane gutsinda urugamba hashingiwe ku miterere y'intambara zigezweho. Kuri uru ruhande ntago watinya kuvuga ko ariyo mpamvu Amerika yahisemo gufasha Israel cyangwa se kwiyunga nayo kugira ngo barwanye Irani. Amerika ifite igisirikare gikomeye cyane ndetse n'intwaro zikomeye za kirimbuzi. Kubw'iyo mpamvu intambara Amerika yinjiyemo birangira ari itsinze. Rero biragorana cyane gutsinda urugamba hashingiye ku miterere y'intambara zigezweho, ari byo tugarukaho hano ku buryo burambuye. Irani na Israel biri mu ntambara karundura, ndetse ibikoresho birimo indege za gisirikare ziri mu za mbere ku isi biri kwifashishwa muri iyi ntambara. Izi ndege akaba arizo zifashishijwe na Amerika zijya kurwanya Irani. Duhereye nko kubijyanye n'indege z'intambara, urugero kuri Israel ni kimwe mu bihugu bifite indege za gisirikare ziri mu zigezweho cyane ku rwego rw'isi. Iki gisirikare kandi kibarirwa nibura indege 600 zirimo 40% zigezweho zikoreshwa mu ntambara. Izo zirimo nka F-15, F-16 na F-35 z'Abanyamerika zikomeye cyane, zikaba zimwe mu ndege zifite ikoranabuhanga rihambaye ku isi, by'umwihariko nk'indege za F-35 nizo Israel yakoresheje mu bitero karundura iherutse kugaba muri Irani, ari byo byatangije iyi ntambara. Ku rundi ruhande kandi Irani ni kimwe mu bihugu bifite indege z'intambara zishaje mu burasirazuba bwo hagati. Bitekerezwa ko muri rusange igisirikare cya Irani kirwanira mu kirere gifite indege zibarirwa muri 400, ariko izitagera ku 150 nizo zishobora gukoreshwa mu ntambara. Ikoranabuhanga riri ku rwego rwo hasi ndetse no kubizo ndege zishaje ni kimwe mu bituma Irani itazikoresha. Akaba ariyo mpamvu iyo bagabweho ibitero na Israel noneho Amerika kuba yinjiyemo biraza kuba bibi cyane, kuko izi ndege ziganjemo izaguzwe mu myaka y'1960 n'1970 usanga zifite ikoranabuhanga ritakigezweho muri ibi bihe. Izo ndege za Irani zirimo nka F4 y'Abanyamerika, MiG-29 na SI-22 z'Abarusiya.
ari nazo ndege wavuga ko ari nshya mu bubiko bw'indege za Irani, nubwo nazo zifite ikoranabuhanga yo mu myaka 1980 kugera mu 1990. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 byavuzwe ko Irani yohereje abapilote bayo kwiga gutwara indege zigezweho zizwi nka Su-35 zikorwa n'uruganda rwa Sukhoi, aho izi ndege ari zimwe mu zigezweho, ariko izi ni zimwe mu ndege zigezweho ku rwego rw'isi zigakorwa n'Abarusiya gusa. Iyo bigeze ku bijyanye na misile, Irani iragerageza kwihagararaho. Iki gihugu kibarurwa nk'icyambere ku isi gifite misile nyinshi mu burasirazuba bwo hagati zibarirwa mu bihumbi 40, uretse ko iyi mibare itigeze yemezwa n'iki gihugu bwacyo. Ku rundi ruhande, nyinshi muri izi misile ntabwo zifite ubushobozi bwo guhangana na radari cyangwa se ubundi bwirinzi bw'ibihugu nka Israel. Iki gihugu cyatangaje ko cyakoze misile zishobora kugenda ku muvuduko witwa n'umuvuduko w'ijwi, ibituma radari za Israel zidashobora gupfa kuzibona. Zimwe muri izi misile zishobora kugenda ibirometero 3000. Imwe muri misile za Irani zizwi cyane ni yitwa Fadhai 1, yashyizwe hanze mu mwaka w'ibihumbi 2023, ikaba ishobora no gukoreshwa mu kurasa intwaro kirimbuzi. Iyi ntwaro ni imwe mu nziza ziri ku isi, aho ishobora kugenda ku muvuduko urutu w'ijwi inshuro 13 zose. Amakuru avuga ko iyi ntwaro ishobora kuba yarakoreshejwe bwa mbere mu kugaba ibitero kuri Israel mu kwakira umwaka ushize. Irani kandi ifite misile nshya izwi nka Qasim, yitiriwe General Qasim wishwe na Amerika, akaba yari umwe mu basirikare bakomeye cyane ba Irani. Uyu yari General Qasim Soleimani. Ni misile yashizwe hanze muri Gicurasi uyu mwaka, iminsi mike rero mbere yuko iki gihugu gitana mu mitwe na Israel. Ni misile idasanzwe kuko ishobora gutwara intwaro kirimbuzi. Iyo yoherejwe ibanza kwinjira mu isanzure nk'uko bigenda ku zindi misile zigezweho, ikagaruka mu kirere cy'isi igendera ku muvuduko urutu w'ijwi inshuro 12, ikagera aho yateganyirijwe kurasa iri kugenda ku muvuduko urutu w'ijwi inshuro 5. Amakuru avuga ko iyi misile nta bwirinzi bufite ubushobozi bwo kuyikumira, ndetse ngo iri mu zikoreshwa cyane iyo Irani ishaka kurasa muri Israel mu ntambara ikomeje guhuza ibihugu byombi. Israel nayo ntabwo ari agafu k'imvugwa rimwe, kuko ifite misile 700 zizwi nka Predator Hawk, n'indi izwi nka Jericho 3 ishobora kugenda ibirometero 6000 byose. Mu gitero Israel iherutse kugaba muri Irani yakoresheje indege z'intambara 200, irasa ibisasu 330 mu duce tugera ku 100. Ku bijyanye n'ubwirinzi bwo mu kirere, Israel ifite ubugezweho cyane burimo ubuzwi nka Iron Dome, bukaba aribwo buri no gukoreshwa kuko yabuhawe na Amerika, bwose hamwe bugera kuri 4. Irani nayo ifite ubwirinzi bwayo buzwi nka Bavari 373 na Bavari 373 ndetse no mu mwaka wa 2016 yaguze ubwirinzi buzwi nka S300 PMI2 nyuma yuko ibihugu byombi byemeranyije ubugure mu mwaka wa 2007. Magingaya ubu bwirinzi bwose bwamaze kwangizwa bikomeye na Israel, ari nayo mpamvu Irani idafite ubushobozi bwo kurinda ikirere cyayo. Ariko nanone ku rundi ruhande, Israel ikaba ikomeje kubarasaho ibisasu bikomeye cyane. Irani nayo igakomeza kwinangira kugeza ubwo Amerika yinjiye muri iyi ntambara. Ese biraza kurangirira hehe? Biraza kugenda gute? Amaherezo yayo nayahe? Amerika yamaze kwinjira muri iyi ntambara iri guhuza Israel na Iran. Ni intambara imaze igihe gito cyane, kandi ni intambara ifite umuvuduko ukabije cyane, kuko ibintu bikomeje gufata indi ntera hagati ya Iran na Israel nyuma yuko ibihugu byose bikomeje kwigamba ko bishaka gutanga isomo rishobora guhindura amateka isi. Magingaya ibihugu byombi bikomeje kumishanyaho ibisasu bikomeye cyane kanundura bimaze kwangiza ibitagira ingano, kuva ku bikorwa remezo bya gisirikare n'ibya gisivile kugera ku rupfu rw'abaturage, tutibagiwe inkomere. Intambara irimo narushaho gukaza umurego, ariko se bizaganisha he? Ese Amerika ko yamaze kwinjira muri iyi ntambara muri iki gihe cya vuba, turaza kubona ikihe gisubizo? Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu, igisirikare cya Israel cyashwanyagurije mu kirere nyinshi muri drones za Irani zagabye ibitero mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru, aho Irani yatangaje ko iri kwihimura ku bitero by'iterabwoba byagabwe kuri ambasade yayo muri Syria bigashinjwa Israel. Imiborogo y'intabaza ziburira abaturage niri kumvikana hirya no hino muri Israel, mu gihe igisirikare cya Israel nacyo gifatanyije n'ingabo za Amerika, ubwo
Ubwongereza na Jordani biri kurasa indege za drone zoherejwe kugaba ibitero kuri Israel. Iki gitero rero cy'ingabo za Iran cyiswe True Promises cyangwa se isezerano nyaryo. Iran yavuze ko kigamije guhana Israel ku gitero cyagabwe kuri ambasade yayo muri Syria kigahitana abasirikare 7. Byafashe amasaha ngo drones n'ibisasu Iran yohereje muri Israel bigereyo, dore ko hagati y'ibihugu byombi harimo intera y'ibirometero bisaga 2300. Israel isa n'ikomerewe cyane mu by'umutekano, dore ko uretse Jordani ibindi bihugu byose bituranye nka Iraq, Syria, Liban, Arabia Saudite, Yemen ndetse na Iraq bitayica akarurutega kubera ibitero byayo muri Gaza no kudaha ubwigenge Palestine. Ku rundi ruhande ubu Amerika yamaze kwiyunga na Israel. Umugaba mukuru w'ingabo za Irani Major General Muhammad yatangaje ko igitero cya drones igihugu cye cyagabye kuri Israel mu ijoro rishyira ku cyumweru cyari kigamije kwihorera ku bitero bivugwa ko Israel yagabye kuri ambasade ya Irani muri Syria. Uyu musirikare yashimangiye ko nta gahunda yo gukomeza intambara kuri Israel ihari, gusa intambara yarakomeje. Major General yavuze ko leta ya Israel yarenze umurongo utukura ku rwego bitari bikwihanganirwa. Igikorwa cya gisirikare ngo babonaga ko cyatanze umusaruro kandi ngo kuri bo bikaba byararangiye. Kuri bo intego bafite ngo kwari kwihorera gusa, kwihimura maze ubundi intambara ikarangira. Bamwe mu bayobozi ba leta zunze ubumwe za Amerika rero batangaje ko ibitero bya Iran kuri Israel byamaze amasaha 5, bivuze ko amasaha 5 yashize ibisasu n'ikoranabuhanga by'ubwirizi bya Israel n'ibihugu byinshi by'inshuti biri kugerageza gushwanyaguza drones n'ibisasu byoherejwe na Iran. Amerika yatangaje ko kuba ibisasu bya Iran byose byarashwanyagujwe bigaragaza intsinzi n'icyizere ko Israel irinzwe nubwo igoswe n'ibihugu byinshi bitavuga rumwe. Amerika yari imaze iminsi yohereje mu burasirazuba bwo hagati ubwato bw'intambara ndetse n'ibisasu bihanura ibindi bikiri mu kirere nyuma y'uko Israel yinjiye mu ntambara na Hamas. Ibihugu by'Abarabu bigahigira kwihimura. Izi ntwaro kandi zari zagiye kurinda ibikorwa by'ubucuruzi n'ishoramari rya Amerika na Israel biri mu burasirazuba bwo hagati bimaze iminsi byibasirwa n'imitwe y'inyeshyamba iterwa inkunga na Iran. Aya makuru yose ahari kugeza ubu agaragaza ko Israel ubu tuvugana yamaze kwiyunga na Amerika. Wakwibaza ngo ese intambara hagati ya Israel na Iran ni yubu cyangwa se yahozeho? Kureba nayo ingwe hagati y'ibihugu byombi byatangiye mu mwaka wa 1979 ubwo muri Iran habaga impindura amatwara hakajyaho ubuyobozi bushya busimbura ubw'umuryango w'abaplavi wari umaze imyaka uyobora Iran. Mbere y'uwo mwaka umubano wa Israel na Iran wari umeze neza ndetse Iran iri mu bihugu bya mbere byemeye Israel nk'igihugu. Mu mwaka wa 1979 ubwo Ayatollah yajyaga ku butegetsi muri Iran, imibanire yarahindutse kuko yaje afite imyumvire y'uko Israel ariyo soko y'ibibi byose mu burasirazuba bwo hagati. N'ikimenyimenyi Iran ivuga ko Amerika yari sekibi mukuru w'igihe Israel ifatwa nka sekibi muto. Imyaka isaga 40 irashize ibihugu byombi birebana y'ingwe ndetse na Iran yagiye ishinga indi mitwe mu bihugu byegeranye na Israel igamije kuyizengereza nka Hezbollah muri Liban, abahotsi muri Yemen, Hamas muri Gaza ndetse n'indi. Iran ivuga ko izaruhuka ari uko Palestine iba igihugu cyigenga naho Israel kavaho kuko bayifata nk'igihugu cy'amahanga kigaruriye ubutaka bw'abanya-Palestine. Ku rundi ruhande nubwo Amerika yamaze kwinjira muri iyi ntambara, abasesenguzi bavuga ko Amerika idashaka kwisanga mu ntambara nyinshi kuko bishobora kuyigora kuzirwana, aho isanzwe iri gufasha Ukraine kurwana n'Uburusiya ikaba imaze n'amezi agera kuri 3 ifasha Israel kurwana na Hamas muri Gaza. Israel kandi imaze igihe irwana n'abahotsi bo muri Yemen ndetse n'umutwe wa Hezbollah muri Liban. Igisirikare cya Amerika rero cyo kivuga ko icyateguye ikoranabuhanga ryacyo rishwanyaguza ibisasu bikiri mu kirere bigamije guha umusanzu Israel isanzwe ari inshuti yayo mu burasirazuba bwo hagati. Maginga ya Israel na Amerika biri ku ruhande rumwe ndetse biri gufatanya kurwanya Iran, mu gihe Iran isa naho iri yonyine ndetse mu gihe Iran isa naho ikomeje gutsindwa muri iyi ntambara. Yitarambika agapira hasi ngo yemere kujya mu mahoro, yemera kujya mu biganiro, iraza gukomezwa kuraswaho n'ibisasu bikomeye cyane biturutse muri Amerika. Ndabashimiye. Niba wari mushya wibuke gusiga kandi subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Wafite ikibazo, igitekerezo, ubuhamya ndetse n'inama watwandikira munsi y'iyi video ahagene umwanya wa comment cyangwa se ukadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha.
mwakoze kubana natwe, mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mugira amahoro y'Imana. Imana ikomeze barinde kandi Uwiteka akomeze ahira imirimo y'amaboko yanyu, muhahe muronke. Turabashimiye, turabakunda.